Besar lah, buta. Sopen na bhi bangke itum karalang soson festival na kambilo jonel festival kini itum cingwai drama pe kena na nili sing tek le na ke tumha kita me film na hono kante ke kokha lang tumi so wasi na hello la itum ke tu hormu ke la hai si don mali Kadang kami tadi cara apa? Lase adun pun ini cohang itu lagi ladak lokal MSC lo mata ini tuh kacing honai karbiang lo tuh nama konsil lo IM ake hai retesting hi anong cetang klong ini tuh single mata dah lokal single lo alali pangsing pro alali bang kami dah hong jalan lagi masih Kadang kami tadi cara apa? Tuh bon dalam no cohang tuh itu Karbi Film Society oke lagali petocan itu ini KCS dan orang Cara था kadang baca. nasi itu apa itu nasi VDC Chairman Doni Ronghang VDC Chairman Doni Ronghang alang istana nasi Ampare dola ini tuh lunse pi lapen aktor actress tuh hang dupila lasi mohon apa cepat cincin kan nona bangke ini tuh ini nang litum media korte tumhan ini tuh kan society hankan tumhan ini lo kami karbian dong arada fans tamai ini tuh film society hinkan ini tuh suri ini jasmet ini abang dela hello karbi film society amang ithek kan kret roksi cok sayang dek ini tuh atau dapat or fight roksi pensi nil tum hadak di tanah langsung sayang dek keceng sia sayang dek bangke nil tum laru raksina sarko baru nil tum kardong kardi bak ketu biji society tanah pendel bangke nil tum horseri tu arnam plantang nil tum labangso kici kimopo mate parjo kejer labangso plemo la pendel tapi bangke nil tum song alama nil tum karbi film society biasa hem langgar kono la pendel tapi bangke high crazy bangke dong mukan longkap deron memorial ode terang hola longsi nilitum karbi alam arjan uson si kereng nangjiba labang so ati pilo areng longlam ke sustainability of karbi cinema pula bangso atau fix pensi nilitum labang so problem kacing bai mate jethan chimum labang so siding polo labang so side bangke nilitum nongnam cethang klong national award kelong abangku karbi alam arjan anak tuben nongnam cethang award kelong abangku lahlo konjon kisurnath lapen pe sardhoniram tiso lapen parta karbi culture society sayang deng paju lapen itu sip ini labang so sayang deng bagai ni pujot dan orpai ke thom men kan thina so long si sayang deng di kota bangke itu tujuh loci men minumbe kalitang mongol singropi mate regrak ladak denarong film producer lo lapente ceparjan bangku ang pada jutang kacing honte abangku sarbura sing taro alang ni dong mukas hori taro ro labang ini kalitang men pensi pini ani kan sab labang so lutun malin bang ni lutum bi pon labang so lutun malin ke bangku pon lage Haura Ghat MLA Sar Dorsing Ronghang alang pansi tum hang pon lo lapente sar rite sing EM
lapen de sar lun sing teron em lapen an parsitame pansing group and chenglok Kong Chun Bang Karbi Culture Society Sunil Tokbi Penchenglok Karbiang Long Adang Abarim Penchenglok non Wikimian Kete Geding Labang Sosiparyan Bang Kundun Ketok Bang Kubang Hi Lapen Dalun Kilun Bang Kubang Hi Kadok Kabeto Ansi Niltum Labang So Asayang Deng Banget ini Ningkarong Pen Niltum Labang So Pacun Pondok Lapen Te Nilitum Karbi Film Society Tum Jasemet ini lada kang hilang so along itum sayang deng kedeng banggalah lo itum Karbiang long aradatum tourism aputhak ilitum lahai nijui kelangan bangke ate lada pensi itu itu lo ajat lo itu Karbi Film Society ahin curi lo ilitum kang hilang so punoi lampu punoi longsokan punoi langsung dapat penangan Karbiang long adang lo ini tuh nijui kelangan do Lasi lasot lo paterte te nangji itu tuh marona teng ber pangkir nangji lapen te bangak heita dak Karbiang long kawang pen ini tuh Karbiang long langsung lir sengsang nang long alang roi lang teng labang tu anong aja sangapan ini tuh kai kita itu tuh bori tuh nangji busin itu tuh pen mises ping tuh lapen kangri kangkrang dan adak lahai hui ini tuh bang nang kijui kelangan kita siksa tuh dia dia pan ini tuh alang itu makin hernya hapun dia dia pan cok hek dan cek lahai kami dia pan lapen adim dia pater dia pan kai kita pan di paling kasih nang itu oi pen itu Karbi Film Society ahin pen lalu kali labang so pinggir bang ini itu semeter bang ini itu dulu hat lifetime achievement award labang so pajir konji itu laki Karbiang doising dong dia bang alam ni dun ketok dun kabonda bensinglok dun kilun labang so abang kasih alam ni rengnya dako itu paju di kecil lo bisa tapi itu pos emas karena lo lamben alam ni pasti lifetime achievement award